ülkemizin ilk Britanya'mızın 7. seriyası Didar. Selam dostlar. Didar 1. seriyasını düşürdü al, men 2. seriyasını düşürüyorum. Didar 3. seriyası, men 4. seriyası. Karşı dostlar. Aytıp ketip kelek bölüm. Ya. Al 3. seriyası bölümü Didar'ın kanalında. Bir bölümde biz nisip süremiz sonuçta. 3, 5, 7, Aslında biliyoruz o. 9, 11 Didar'ın kanalında болады. Aytabilirmiş. 11. seriyada ben Drakon'da da istemiyorum. Drakon'ga aparat mende yok oldu. İvan ne? Pişirikşen temirle bu gerezalarda. Bunalarda kalay görmeyeceksin. Allah'a. Bey. Ya salamatsın da bratan. Vay. Şimdi bratan. Hemen kaçtım lan şimdi. Kupardın da pavuk. Öldü. Şimdi Kara zolda. Ne? Mesela ana temirlerin belimde sındıraver. Sen pişireversin mi? Gerezaların ver makıma. Ne? Pişirever men var. Lafan ana jaklarında bir neşe yer var. Kanca. Armam. Смотри, я что нашел. Tosun. Arman tez sındır kömekte sana sındırığa kömekteyiz bol. Ay asıkma. Kaç. Sındır. Sen. Arman. Kayaktasın. Ben de sakın baram. Men zatlarım bir makıma. Karıcı dostlar men vurup kalın muhabbet. Sonuçta men Arman'a varım. Spamları öldürdüm. Kul zatların yemin işine girip bitti. Sen zatlar. Kul zatlarım. Kim zatlarım lavağa çıkıyorum yok var. Yok. Hemen senin baltan. Yok. Ne pavuklar. Akırında bırakında oturup. Ben de pavuk yok. Kim beni öldürüyor? Beni yıkakcan. Yıkak. Bakacağız bana korkma. Hakim zatlarımda. Hakim. Ben de Senin senin cerezan dedi. Girdim tapım ben. Afrika var. Dakika. 22 Ağustos yılında. Ya kalgan zatların ana spamlerin içinde mi spamlerini sınırlasın. Kır. Şimdi tağ zatlarım var. Bolu gerek. Şimdi carta oğlum var. Ya münasette zatların var cartı. Tüccarı. Kaç kare. Bir nasıtların bir hava gerek kuvvet içindeydi. Ay kelişranda. Ay. Ya kaç. Kurga beni kurga. Ya usta zatlar. Bırarım. Kutkar. Armın hiçbir satlar mı? Kayda yok. Cemil benim ilgincemi. Hey dostlar. Bizim Kore hep durmuyor. Unutursun. Beni azak kapı. Eşit tıkladı. Ayakta düşüyordu bana. Benim kitapta. Halbuki teskçi sözlerden düşmedik bu. İyi mi? Başımın havada. Bir can azak. Telefon ayıp gidiyor. Vay. Bir canım azak.
Bileyim. Ben bir жерде tağып aldım. Sonra железо. Ахман дегенде. Redstone. Темірдің қарсай. Мына жерде бір темірді алғамда Redstone шықты. Мен қаяқта өлгенмін? Gördüm seni. Алмаз! Давай барсыңдар бұл. Мен ресурстарын тауып алайын. Тапқаным жақсы болды, е? Верстак жасап темір кирка. Ойламаған жерден тауып алдым мен. Видео басталғаны бағына уже алмаз тауып алдық қой. Ё-моё. Қанша алмаз? Білмеймін әйтеуір. 9. Міне. Қарасай. Bir жерде 9 алмаз болу мүмкін емес, достар. Үшеу сенде болады, үшеу. Аха. Үшеу сенде болады. Арман, менде бір ой бар. Менде ведро бар. Мен бір ведро воды алсам, сен гравий сындырып, мен бір ведро, менге бір су алып келсем, болды, мен портал жасай алатындай нем бар уже. Мен мынаны сап келейінші, Арман, аха. Сап кетем. Ол сияқта. Өбе, мынау керек, су алып келем барып мен. Уже бізде алмаз ғой, ё-моё. Алмаздарын сап. Алмаздар. Өзім Кирка жасаймыз ба? Кирка жасама. Өзім сандығын Кирка жасам. жасама. Бөлуден дүниеға жетер. Затымызды істеуі шатасы. Арман бізге лавалардың қасын бәрі. Лавалардың қасында алмай кеткен. Жоқ. Келе жатыр. Тамағы жоқ. Ой, құтқар, менде дым жоқ. Ведродан басқа. Тамақ бар, сенде тамақ бар ма? Алғаны гнилая плоть. Өлтіре салшы. Жесейін оны. Өлтіре салшы. Жесе жеуге болады ғой. Қарым тез ашады. Арман, кеттік төбеге қарай. Охотаға шығамыз. Мына жерде. Шахтада бол. Ой, шахтада су бар ма? Құм бар шахтада. Мына жерде бар ғой. Мына жерде су. Ай! Бебей. Redstone көрдің ғой сен. Тура қасында темір жүр ғой. Арман. Жүгірейін. Қара. Хамиба. Түнге селек қылың ғой сен. Yıldız oldu. Can, men sağın көрсеткен жолдан не істеп алдым ба? Алған жоқпын әлі. Арман, біз далаға қарай шығатынбыз. Лестница жаса қойық та. Давай ма? Сен заттарың жоқ па не? Сандықта ғой. Сандықта. Қаяқта еді біздің? Үстінде қалайынан бар? Кәдімгідей. Белгілеп. Тоқтамайды. Алтынды алайын. Өшеттерін. Кеттік арма, охотаға шығамыз. Арко. Қазір. Мен балтам қайда?
Kayıt kalın orada. Bilmiyorum. Şimdi dışarı. Neyimiz? Ay ki ona vallahi. Bu şeker kadar da olsa işte. Böyle. Sonra ben kazı atınca. Ya armağan yüzümüzde bir iş yapsak da. Ya. Значит, паук dönüştüğümüz Ama kurt taskas. Doğru. Şas istemeyiz. kurt tasma hemen ucundan Çok korkutan bu. Evet, mağan cirizini kerkar yapar. Gez millet kanca o cemaat o ömür var. Bence 26 değil. Ya артында менде уже бар ғой тю. Ayakta? Артым Aldım. Өзім ажаса оласа өз керек затымда. Значит, темір деген бізде уже толды ғой, а? Ya алмазный кирка жасап алайық. Ama Темірден броня жасайық та. я жасасай. Мен уже броняға жетті менде уже. Броняға жетіп қойды менде уже. Қарсы? Мен мынандай заттар істеп отырмын. Балта. Одан кейін күрек алайын. Пол сет уже. Ой, пештер толған темір. Арман 3 елі жалаш. Аяқ киімді жатыр. Сандығыңа салам. 3. Маған нан берші, нан. Ала өр. Қарным ашып кетті. Пол сет өр. Бізге енді көп тас керек. Менде Дениске ой бар. Мен темір заттарымды құртпаймын әлі. Тас заттарын құртып. Бізде уже әлі қылыш жоқ. Тас қылыш жоқ. Төбеге далаға қарай шығатын жол істейік. Сен істей берме, значит, тас алам. Көп тас керек қой. Тура тастың астында темір шығады ғой. Bir жерден искелеп жүр. Böyle. Қайдасың? Ай, крыса. Қайдасың сен? Төбесін. Либон қады. Ой, кетірейін. Қарсай. Төбедегі. Ой, ананы шеттесін. Тұрған ішінде. Кожаная броня. Өлтіреміз. Өлтір соны. Неше етеді жатыр? Работа істейді. Өліп қалдым. Қайда жүр? Қатты болсын. Қайдан келдік? Жиянымызға қош. Қайда жүр? Астыда. Астыда ма?
Zatlarım. Zatlarım. Neşit deme. Hadi ya çabuk gittin. Yemin zatlarım kayı. Yok önemli. Bize kalkıp Boş yerde ölgen çak dedim. sen soruyordu öldüm diyorsun da. Kayda öldüm sonra. Orası sen turgan yer deme. Aslında kötü o. Sen ölünce Kaydasın sen. Tövbe gayet yol istevatırım mı? Boş yerde öldüm ben. Boş yerde öldüm ben. Kaç yerde duran bilmeyeyim. Bunu bırak sıra içine tövbe gayet ilerleyecek. Ay yol aşağı gerek. Zatlarım kayda ben. Bu yerde creep. Ha ana iskelet. Neşitti. Koymak dişçi mi? Neşitti. İda. Kimse. O şekilde öldüm. Koymak dişçi fakir. Fakir gerek. Şimdi bakalım. Şimdi O şekilde öldüm şey. Zattan ber kurudu. anne şimdi vakti var ama. Peki taslarlar zaten arkasından ceviz aşıladım. Ben demirlerim. Ben kuru. Kuru ver. Bu seninle. Düzgün yok mu? Bak kuru. Kuru ver. Hazır şey. Bak kuru. Kuşuyor. Ne? Ya. Cenaze. Benim ayak güğümü. Önce bir oturalım. Oy. Ayak giyimim olacak. Ya. Ay canım azakman tamak gerekiyor. Üf ediyor zatlarım aldım bu. Ana tu niye? İşte bulundu. Hadi hoş. Haydan geldi. İşte. Şimdi yellow tas var. Geliyor. Ay benim. Köp zatlarım hastağa düşüp gitti.
Men töbe gidip жүргөндө астыда да өпсүн. Шығатын жерді таппай. Мен далаға шығатын жерді таппай жүрсем, сен ана жерден шығатын жерді таппай жүрсің. Аяқ киімің қайда? Жоқ қой. Ne havayı kırarım. Мен аяқ киім сенде ма? Ha? Аяқ киім жоқ қой. Мен сен тым затындаған жоқпын, даже ояққа жолаған да жоқ. Аяқ киімі крипер жарылған соң жоқ. Жоқ қой. Жоқ қой. Далаға жол астым, ура. Енді мына лестницалардың шегі бар ма десей. Өтірік өтірік. Ойбай, Арман. Охотаға шығамыз ба? Ой, мен қазір шығып алайықшы. Мен жаным алсақ қой. Менде де 3 жаралық бар. Менде біреу бар. Қайдан шықты ғой? Өте білем. Мен сандығым қайда? Ой. Сандықтарымыз қайда? Мен қайда кетіп барайын? Екінің жасап жеп алайық. Маған Кеттік, охотаға шығамыз. Бізді уже тамағыз, достар. Қайда кеттің? Төбелес. Шығатын жолымыз қайда еді? Ой. Мен мынаны ше ойлап мына жағын. Былай. Нешетте шығам? Былай. Böyle adasıp gittik dostlar. Haydi шығатын жеріміз. Таптым ба? Тупикке тұрып қалдым. Тупик ояқ. Bir жерден түстің. Тупик. Төбеден түскен шығарсың. Төбеден салбырап түсіп қой. Мына жерде тастар бар ғой. Мен бір жерде әйтеуір лестница салдым ұзақ уақыт бойы. Міне лестница. Кән. Где-то. Ол мен таптым şu an осы жерде. Sen de Arman tapay aldın. Böyle sen қандай лестница жасадың? Шоу мүмкін емес қой шетте. Далаға Şimdi istedік Arman. Далаға шығатын дола. İstiyorsun қаншама уақыт кетті. Көп жерінде тіреліп қалдым ғой. Шықтым алға. Шан жерді таптық қой. Arman сондығынан 3 не алады? 3 не дейінді атам сені өз желез ағаматты. Я. Senin ne yer var dedi. O sıyır men sıyır taптым. Далаға шықса мен шығатын жолды тауып алыңыз. Мен таппасам қоймаймын. Сен нанды қайдан алдың? Ауылға барып келдің бе? Ол таппай жұмсадым жол. Ойбай, мына шетте үңгір бар екен. Қайдасың? Қайда еді үңгір?
Ben üngürde taptım. O tavuk. Hemen üngürde taptım. Cahrun görmüyor ki şey. Alman bu yüzden koşuyorsunuz be. Bilmeyeyim. Koşuyup be. Ya birinci bar olayım. Kes. Alman şahtığa keldi. Oy, yuttum. Koşuyorsunuz. Yüzümüzün sandıklarımızı sındırma olamaz. Hep bir şey vurur. Bir aklınca bulmayız. Hep bir şey bulmayız. Yok ben teptim de yemedim. Ay video düşürüyor atmadı. Kan da öyle. Gider. Ben teptim de yemedim. Ben gelir atırmam. Arkadaşlar ben şaparladım anam 41 yazdım benim 41 yazdım anam şaparladım. Heh. Mezatlarımı alayım. Allah. Kutuya kalsın. Böyle karanlıma ne dalar? Ya. Çimirin ben alt puanını. Al. Ben teptim. Bilmiyor dursun. El tap becürmesin. Bu beyimin ağzı bunu mende. Kaydedi. Hem de İşte boğazımdan yolu geçti. taptım. Taktım ha o seni. Taptım o seni. Şahatınca. Ay. Değişik. Yap koşun da. Allah'ım doldu. Azan edin dolu. Ya can burgu. Azan gidince. Barlık. Muhtarda. Kalıptı. Kandarmış bu. Yine seni. Bana ben teptim yegemeni diyorum. Kez ben süydüm yegemeni deyip gittim. Ne çok kötü böyle. Ben şapalakta verdim bana. İyi ben şapalakta verdim bana. Ben mi? Ha, alstap gittim. Vurur. Nektar deyip nektar ya. Kaydı. Ya alstap gittim. O Ne diyorsun? Ne? Sen cıgır Allah'ın niye var ki onun? Cıgır niye var? Ya kadar taptım o seni. Taptım o seni. Me ayak giyimim yok o. Ama kan cart demir ver. 20. 20? Oy bey 9. 9? Ya. Konuş. Ay birisi. Sen 20. Sunduğunu koy sözünü. Karşımda. Yorskanı gördüm yorska. Oşkanı gördüm. Oşka. O